turabasuje cyane kandi tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda. Nitwa The Fresh Omega Boy, abari hafi yanjye kugira ngo amakuru dukomeze kuyabategurira abagereho abanogeye. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 nibwo amakuru yatangiye gucicikana mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko areba abinjira n'abasohoka ndetse n'imipaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ICE ku bufatanye na FBI rwataye muri yombi umugabo witwa Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid mu kwitariki 3 n'ubundi z'uku kwezi kwa gatatu 2025 rwamufatiye mu mujyi wa Fort Worth muri Leta ya Texas. Kuri uyu munsi ubwo RIB yerekanaga abantu bagera mu 8 bagiye bakora ibyaha bigiye bitandukanye birimo ubwambuzi bagiye bakorera abandi bantu, yaje gukomoza ku kibazo cya Prince Kid cyangwa se kwitabwa muri yombi rya Prince Kid. Mbere yuko turebe icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje kwitabwa muri yombi rya Prince Kid cyangwa se Ishimwe Kagame Dieudonné, reka tubanze tumenye imva n'imvano yitabwa muri yombi rya Prince Kid, impamvu Prince Kid yaba yatawe muri yombi. Ubundi uyu Ishimwe Dieudonné azwi nka Prince Kid n'ubundi yahamijwe ibyaha n'ubutabera bw'u Rwanda. Ibi byaha birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Uyu akaba yamaze gutabwa muri yombi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu Prince Kid afungiye muri kasho y'uru rwego rwamutaye muri yombi mbere yuko hafatwa ikindi cyemezo icyo aricyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Nuvuga ngo niba mukura muri Amerika azahita yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo asoze igihano kiwe yahawe cyo kuba yarakatiwe imyaka 5 ndetse atange n'ihazabu ya miliyoni zigera muri 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizwe ahagaragara n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda tariki ya 29 z'ukwezi kukwakira umwaka wa 2024. Mu kwakira umwaka wa 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomwa ry'urubanza Prince Kid yaregwagamo ntabwo Prince Kid yigeze agaragaramo ndetse n'umwunganira mu mategeko nta numwe wigeze acibwa iryera mu rukiko ubwo uyu Prince Kid yahamwaga n'ibi byaha bibiri. Umucamanza yavuze ko uyu Prince Kid yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16. Icyakora yongeyeho ko bitewe n'uburyo uyu Prince Kid ari ubwa mbere akurikiranwe n'inkiko, igihano cyahise kigabanywa agikubitwa ishoka kigera ku myaka 5 yonyine ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Wunganiraga Prince Kid ari we Maître Nyembo Emeline yavuze ko abatigeze abajuririra iki gihano bivuze ko bari bizeye ko Prince Kid yamaze kugenda bityo ntaho azahurira n'ibihano yahawe. Ibyaha Prince Kid yarakurikiranyweho bishingiye ku ihohoterwa bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu Prince Kid akaba ari we wariteguraga binyuze muri kompanyi ye yitwaga Rwanda Inspiration Backup. Urubanza rwa Prince Kid n'urubanza rwakomeje kuba nk'agaterera nzamba kamwe ka nyina wa nzamba wo mu mpinga ya nzamba bitewe n'uburyo Prince Kid mbere yuko yakatirwa hari hakomeje kugenda havugwa byinshi mu rubanza rwe, bivugwa ko hari benshi baba barwihishe inyuma bifuza ko bahabwa gutegura irushanwa rya Miss Rwanda bityo ku buryo bwiza
bwiza bwo kugira ngo bakubite inshuro Prince Kid, hakaba harimo kugira ngo abamugambanire abanze atabwe mu kandohe, noneho bityo iryo rushanwa babashe kuba baryegukana. Gusa kuva mu mwaka wa 2019 irushanwa ntiryongeye kuba, dore ko muri Covid 2020 irushanwa ntiryagombaga kuba 2021, nta ryabaye 2022 na kabiri nibwo ryongeye kugaruka, ndetse 2023 uyu Shimwe Dieudonné ahita atangira gukurikiranwa, bityo iryo rushanwa ntiryakomeza kuba. Mu byavuzwe mu rubanza rwe cyane cyane byagiye bigenda biwica bigacika, harimo kuba umukobwa wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2016 yitwa Miss Elsa, akaba ari mu bakobwa bagaragaye barwana ishyaka cyane kugira ngo uyu Prince Kid atabasha kuba yahamwa n'ibyaha yarakurikiranweho. Uyu witwa Miss Elsa yagerageje kushaka abakobwa bashinjaga Prince Kid, cyangwa byavugwaga ko Prince Kid aribo yahohoteye, agenda abasinyisha impapuro binyuze ku munoteri. Uyu Miss Elsa yaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kuba ari kubangamira iperereza. Gusa binyuze ku bamwunganiraga, uyu Miss Elsa yaje kugirwa umwere, ndetse na noteri wamusinyiraga nawe haza kugirwa umwere. Mu bakobwa bari basinyishije izo mpapuro harimo na Miss Muheto Divine, kandi uyu Muheto Divine bikaba bivugwa ko ari we muntu wa mbere mu batanze ikirego ko yahohotewe, ari mu bantu batanze ikirego. Ni muri video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, bivugwa ko Prince Kid yari arimo araganira na Muheto ngo amusaba icyitwa happiness, cyangwa se ari kumubwira ngo wampaye happiness ko nanjye numfata nungoboka nanjye hari igihe kizageraho nkaba nakugoboka. Noneho bityo Miss Muheto yaje kugaragara yarasinyishije urupapuro kwa noteri ruvuga ko Prince Kid atigeze amukorera ibyo byaha. Prince Kid akimara kugirwa umwere n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, yaje guhita arongora Miss Elsa wari waramurwaniye ishyaka, wari waraburanye umuhenerezo kugira ngo uyu Prince Kid agirwe umwere. Baje gushakana. Nyuma yo gushakana, Prince Kid na Miss Elsa baje kwerekeza mu kwezi kwa buki, gusa ntibizwi neza aho berekeje. Gusa nyine byamaze kugaragara ko bari berekeje muri leta ya Texas, ho muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu mujyi wa Fort Worth. Baje kwerekezayo gusa bahita bigumirayo, bityo rero bakaba bamaze kuba batahurwa aho baherereye. Urwego rwa mutaye muri yombi rwitwa US Immigration and Customs Enforcement ICE. Urwego rukaba rwaramutaye muri yombi tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 muri leta ya Texas, mu mujyi wa Dallas cyangwa se muri Fort Worth. Rukaba rwaramutaye muri yombi ku bufatanye n'izindi nzego zirimo urwego rushinzwe iperereza imbere mu gihugu FBI. Uru rwego rwitwa FBI ni urwego ruhanitse cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika, rukora iperereza rihambaye cyane, bityo rero rukaba rwarafashije kiriya kigo cyitwa ICE batabwa muri yombi. Uyu munsi tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025, ubwo Ribu yerekanaga abagore ndetse n'abakobwa bakoze ibyaha bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, haje Dr Murangira Bitieri, umuvugizi wa Ribu, yaje kubazwa ku kibazo cya Prince Kid. Yasobanuye ko Prince Kid ikibazo cye nabo bacyumva nkuko natwe dukomeje kucyumva ku mbuga nkoranyambaga. Babonye itangazo nkuko natwe itangazo turimo turagenda
kugenda turibona. Gusa yasobanuye ko bakomeje gukorana n'izindi nzego zo muri Amerika zishinzwe umutekano ndetse n'iperereza kugira ngo harebwe niba Prince Kid yakoherezwa mu Rwanda kugira ngo asoze igihano yakatiwe cy'imyaka 5 ndetse atange n'akariya kayabo yaciwe ka miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Prince Kid itabwa muri yombi rye ni ibintu bitakiriwe neza n'abanyarwanda, cyane ko Prince Kid yarashyigikiwe cyane, bivugwa ko ibyo yakomeje kugenda yubaka muri Rwanda Inspiration Backup byashakaga gusenywa mu gihe gitoya, mu gihe uwashakaga kubisenya nawe yagakwiye kuba yarubatse ibindi bye, cyane ko hari abagiye bagerageza gutegura andi marushanwa akanga gushinga imizi. Hari abateguraga Mr Rwanda, hari abateguraga Miss Black Elegance ndetse n'andi marushanwa yagiye akendera. Gusa Rwanda Inspiration Backup yari company iri organized cyane ko yateguye Miss Rwanda igihe kigera mu myaka isaga 10, iritegura neza cyane nta kibazo kibirimo. Nge nitwa The Fresh, komeza ubane n'amakuru yacu tugenda tukugezaho umunsi ku munsi.